kon nou menm nan men? Ok sa bebe? Ban problem. Di kon nou menm se de mwen menm sen? Koman sa? Mwen kon bien. Ou konen mwen men seman vek George? Mwen mwen Sa vle mfe? Bon bebe, se ou menm ki wèl kon koman wap jere sa. Mpa ka wè nem fi ki be mwen kon sa, epi lor moun men ap plane moun nan men, sa pa fe zapen. Men se pa fote mwen bebe. Ki sa? Mbo se ou ka asepte jan mwen yan. Ki jan yon? Bebe pa mtou. Parfwa pou pense kon fre ante. Nan fèm kwa ki gason pa fè ou pa eksiste vwèman. Waw. Franchement bebe, avan mwen te djou nou nan. Ou kon koube kwa msou fè avan? Kon sa bebe. Se pa ouzi mwen la? Si? Pa ouzi? Non, koman di frem nan sa? Koman di frem nan sa? Ouzi pa ka frem nan sa? Non, franchement, koman di frem nan sa? ¿Cómo saben? ¿Qué te pasa? Vamos
Non, bébé, quittez ça. Non, bébé. Nós estamos a comer.